بله تماشاوان هیجا شفقة ده حزیران 2026 وکه کومگوتی ایرو 1600 مالبات عفرینی پشتی 9 سال کوچبریه به کاروانه کی سربلندی و سرفرازی و گرن سر جهوارین خواه او جاره کدن لسر آخا چیای کرمینج دست بجین و جیانه که نو بکن ها یک جه کوچبرên me yên Efrînî ku ew êdî diçine ser cihwarên xwe li gel me ye roj baş sibeha we bixêr be îro sibeheke çawa ye ji bo we gelekî baş e maşallah yani bi Xwedê ji we giya razî bê em ê niha kavegerin li Efrînê hîro jî teqrîben saet 5 sibê em derketine Ereplê em ê vegerine ciwarê xwe bi xêr û silametê em pê gînin malê xwe û ser milk û erdê xwe me îno nedkir bedî nihe sala ku em vegerine ciwarê xwe Piştî 9 salan hûn îro vedigerin Efrînê çi hestê wan e çi şiûrê wan e والله شعوري ما هونكي كيف خشيج مرة تشيبو ام هنا بحسين ام كوام بقر جواري خام قلكي شونا وزوري ما و قشونا يعني تشكي برزكي ما انه نذكر يعني ام بقر بعدين هسالو خدي ما شاء الله يعني صلاحات تشيبو الهبدوهاتن ام كوا بقر جواري خو ام قلكي باشن ام حمياجي قسلافت كان ملاتي ما يعرفين جوي كورمنج ومدات مي جزيرة ام جي سلافت كان بله باشه niha tu biçî Efrînê li Efrînê xaniyê te tiştekî te henin malê te henin gelo اري سي خانم العفرين انا وحوشة قمال جندا saxlemin yani kes tê de nîne niha والله انها سي فالونا وياك جي مولاتك تيدا خبر دونا ما جو خو بس من ورن امي كوخوني واجي ورا بوش بك امي ودن باشه gelekî spas kim carekê din hûn bi xêr û selametê biçin بû ser cihwarê xwe yê kevnar û li wê derê careke din hûn dest bi jiyanekê nû bikin gelek ساعة خوش ام جوار رزينا خدي بي خمر جوار رزيبه والحمد لله يعني ام پر شابو پر كيفين ام هفا قرن جواري خو بله بله تماشاوانên hêja bi vî awayî xelkê me yên Efrînê careke din bi dilekî xweş û bi serbilindî vedigerine ser cih û warên xwe weke ku hûn jî dibînin bi vî awayî karwan hêdî hêdî xwe komî ser hevdû dike û êdî piştî 8-9 salên dagirkeriyê wê cara yekemîn çavê xwe bi dîtina Efrînê xweş û geş bikin careke din wê biçin ser axa bav û kal û dayk û dapîrên xwe bi taybetî jî xelkê Efrînê ku xelkekî xwedî taybetmendiyeke cuda ye ku heta dawiyê bi axa xwe û bi darên xwe yên zeytûnan ve girêdayî ye. بله تماشاوانên hêja bi vî awayî xelk bi kêfxweşî û bi dilxweşî vedigerin Efrînê kesekî din jî niha li gel me ye roj baş sibeha we bixêr be îro roj û sibehekê çawa ye ji bo we piştî 8-9 salan careke din hûn vedigerin ser axa xwe ya qedîm vedigerin ser axa Efrînê باور بکن یعنی شعوری که پر خوشه پشت نه سالا تخربتی بی و ام چوبین حولیره بین نه سال ما بجاری خو عفرین ندیه ام پید حسن اول مرة هم كام لسه ام دبن ام قفت لنسان عبدي خو ومولي خو شعوري كي پر خوشه يعني ما اینو ندیگه خوشه هستك شعورێکی پڕ خوشە جودایە شعوري كي پر خوشه ور نه سالا بجاری خو در عمري من دو حي سالي بي واز در كاتم نوكو عمرين 26 از دفتلم يعني سر ملكي خو مولي خو شكرش خديرو او نكي ملاتي ماجي قد دفتلن وشكرش خديرو هنكي صلاحتك تشيبي ام هنكي شوبينك ام قد دفتلن بوجوري خو عفريني وبلهون كي سلامات نبس بوجوري مع عفريني ايش ديريكي حتى عفريني وام پر شكر دكن بوجوري ما استقبال كرنا ديريكي قامش لي حسكي يعني عمودي شكرش خديرو هنكي ام بينا حاسين غربتي دارودو اره لأن هوج وقت بن زماني ما بي خلكي ما بي يعني حسكرني که هبين ام هفدرو ما در باسكر في نها ساليدا ملت تفدادو نشكرش خديرو سر ويتشتي ام هرو ولگارن
دیسا مالی خو موالی خو نف ملکی خو ام دیسا حياتك خوش وعنجر امي بجاري خو عفرين شيكن نف خلقي تدو امين يا رب بله گلکی سپاس کمون بخیر و سلامت بچن با عفرین سپاس امين شكرش خديرو وقت بن فرت لي ملاتيما جيب خير وسلامات بفتلي عفرين يا ربي بله تماشاوان هیجان هاجی جوانک عفرینی یا جوان و یا خوشکوک لگلمه کرم بکه به و داره روژا تا خوش به روژ باش جبوتا ایرو تیجی پشتی 8 سالان جاره کدن هون ود گرن عفرینه تا چند بیریا آخا خوا کریه ایرو جبو و گره توی چه ببیجی؟ از تشتكي تانا دخوازم سلاوين بأج ملت ما عفرين راهي سياسة وشست وشج بهم ديرام ويعني هرو جم بكيف خوشن ام بدي قرن عفرينه بله ایرو کیفا و گلکی الجهه تو نها صفحه چنده؟ از صفحة حفتنا صفحه هفته یعنی اوا 7 سال بونه که تب کردی دخونی أري باشه اینجا نها دما که تپشتی 8 سالان که توگری عفرینه تولوه درجی دیسا جار کدن دخوازی به زمان کردی بخونی أري از دخوازم بزمان ما هر تشتكي خوشة دخوازن بديسا زمان خوا أو بكن تو گله کی جه زمان کردی حز کی 8 زمان کردی کی أري از قال لك حج دكن باشه دما تو بگیجی زانینگه تو دخوازی چه بخونی تو دخوازی د پیش روژه دا ببی چه از دخوازم بمستوى وز هر تمجي سركفتي بم باشه گله کی سپاس انشالله ام دم پیش تا ماموسته که زمان کردی یا چالاک و جهاتی ببینن تو جی نفشن کردی زاروکن کرد به زمان کردی پرورده بکی گله کی سپاس بخیر بچن بو عفرین نافت چه بو؟ خالده سر جوان خالده گله کی سپاس بله تماشاوان هیجا د چارچوبه جیبجی کرنا خالن ریکفتنا 29 چله دا پیوست بکو همو کوچبرن هرمن داگرکری با آوای کی سربلندی و با آوای کی گارانتی کری جاره کدن بکاربن و گرن سر جهوارن خو ولوه داره دست بجیانه که نو بکن وکیکو مجی گوتی ایروژی د چارچوبه جیبجی کرنا خالن و ریکفتن دا کاروان هشتمین یه کوچبرن جیای کرمنج ایرو کش 1600 مالباتان پیکتن او جی جاره کدن و دیارن سر جوهارن خوان هاجی کسی کی دنیا عفرینی او جی لگل میکو پشتی 8 سالان جبو جاره کم هونه جاره کدن بچن سر آخا خواه هونه ایرو چه ببیجن چه هسته وانه چه شعوره وانه ولا أؤمن أدارم أبو بكيفم بس وجدن نو فرمول هنا دبين أمدار نو كافن يوم بارود غوزن يوجي دار نو كافن کی پره یاند خازه او اینکو أنا پره إيجا مولودا نو بر مروفي معنا دارن دبي أمدار نو كافن يو بارو يوجي حتى مثلا أما هاو دبن أم جفر دارن بكي في ما دار نو كافن أم دبين دار كافن مولي معنا دبين نو أم دار نو كافن كيشوق أم جفر تون وني أم دار كافن اشتدبين أم دار نو كافن ونوبو حيش ناسول أم الفرن مثلا شاقي ما هيا شاقي وون هيا أم الفورو بن رازيل ببن و تاقي وون الملكي ما عرضي ما تنا مجبوه كولودا أم الفرن رحمتي أوبي من هين قنو شيخ سعيد ده قنو شيخ سعيد حرب كر نانوكو أم العافرينينا بحزر سولا أم الورن نا نوكو أوبي من
تبع قنو شيخ سعيد شهيد كات شهید نامرن بلا صوبي وسا وسركفتن به باشا آنها پشتی 8 سالان جاره یکم دما کت بچی عفرین توی چه بکی از چه بکم از هرم خو موجكم دور دورو مخزمت كده از موجكم عرض عتبو خو از موجكم اگه بیمه چه نو چاته مثلا خیره بدور زوری امج گندی خو نو دور خو ام دو شغلین مخوره بيد عايشين ام دار خستن تشتغل ما نعيشتن يعني بو سي نقل چور نقل ما کوچ بردگن وما مولد ما دار دخن نه نقلو یکیه سي جور و چور جور هم کوچ بر بون راست يعني هذا işte بله گلکی سپاس دکم انشالله هون جی ایرو بخیر و سلامت بچن بگیجن عفرینه و و جاره هون عفرینه هین جبره گلک خوشتر بکن جبره گلک جوانتر بکن هون جاره کدن وان دارن زیتونان گش بکن ان شاء الله ام دغوزن اگه حکومت دمتیه او کیجونه ام دغوزن اجباری چیتر به و هر یک هر ملتک هر اثر واری خو ملکی خو بله تماشاوان هیجا زاروکن عفرینی جی به کیف و عشق که مزن و دگرن سر جهوار خواه و او جی دوی بیرو دوی باوری دانه کو جاره کدن بچن لسر آخا باو کالو آخا دایکو دا پیرین خواه اولوه داره چاوکو جد دسپی که و پروردهی به زمان کردی دیتنه جاره کدن لعفرین جی همان پروسسا پروردهی بردوام بکن زاروک که عفرینی یاب تمن 11 سالی بناو الیف لگلمه روش باش الیف تو ایرو دچی عفرینه تو یجبو عفرینه چه ببیجی و تو ایرو چند کیف خوشی ازم جای کرمنج گندم براز و زیتونه دست جبر نادم عفرین او جبوم بوارو دیده ازم جای کرمنج گندم براز و زیتونه دست جبر نادم عفرین او بوموم بوارو دینه وارن داوارن ام لعفرين فقارن وارن داوارن ام لقندي خافقارن وارن ام لگوند خواه و گرن توش کی جان گوندی الیفا رند کو خشکوک اش چاقلشیه وای سر چاوان سر سران توی اینها هری گونده خواه تو چه قاسی کیف خوشی تو ایرو دچی گونده خواه پشتی 8 سالان بر كيف خاشم تو گلکی کیف خوشی تنها صف ششی حتی انها تا بزمان کردی دخان تو 8 زمان کردی که چه خاص سادي 100 سدید تو 8 زمان کردی که وی تهر هبی دما کو تهری گونده خواه تو لوه درجه 200 خازی بزمان کردی بخونی باشه گلکی سپاس که توی جبو زاروکن کرد جبو زاروکن عفرینی توی چه بیش توی سلاوه خواه جوان را ببیجی و جوان را ببیجی بلا هر کس بزمان خواه بخونی بله گلکی سپاس الیف بوی آوای تماشاوان هیجا ام دفجه برنادن عفرین ام جاره کدن و گرن گنده خواه یا راست بوی آوای اواج بو خلق می عفرین کو براستی جی خلقی که حمود تایبتمندی و خصوص و صفات برخوادری و لهنگی خلوان ده پیچه وانا تجاری هیوی خواه و گره که برومت قط نکربون لبله بلکو هر تم او لسروی بیرو لسروی باوریا دیروکیا کورد جیانکو بردیلا و یک چد به بلا ببه او جاره کدن و گرن عفرینه و گرن سر آخا خویا کفنار و لوه داره دست به جیانه که نو بکن یا راستشی ایرو
پشتی برخوادانک دور و درێژ پشتی کو خەڵکێ عەفرینێ راستی چەند پێلên کۆچبەریê هات هەر تم hêzên dagirker dixwast vîna wan bişkêne û her tim wan hêzên dagirker ku dixwastin demografiya herêma Efrînê yên ji holê rabikin lê dîsa xelkê Efrînê îro vedgere ser cih û warê xwe wan plan û wan dek û dolapan ji nav dibin û carekê din dibêjin em ê biçin li ser axa ku bi xwîna şehîdan hatiye avdan em ê dîsa li wê derê dest bi jiyanekê nû bikin û em ê axa xwe ji her demê geştir û zindîtir bikin û bihêlin. Belê temaşavanên hêja ciwaneke dinya Efrînî ew jî li gel me ye bi rastî jî dîmenekî balkêş e roj baş sibeha te bi xeyr ve îro piştî heşt neh salan tu jî careke din vedgerî Efrînê te ev fînik jî li gel xwe girtiye hûn ê bi hevdûre biçin Efrînê tu yê çi bibêjî? والله ez dibêjim em pir bi kêf xweş ne em dixwazin an ser axê xwe em han nov miletî xwe yani ekîd yani şewrek pir xweş e em dixwazin herin ser erdê xwe kûk artıq jin ser erdê xwe yani dernetin yani tim ser erdê xwe bin heta dayê heta dayê Wê hûn lê sera xwe bin tu diçî û tu jî li gel xwe dibî. erê ekîd e ez çîn xwe nedim maksimum yani pir bi heyecem Baş e niha piştî heşt neh salan dema ku tu biçî Efrînê tişta yekem ku tu bikî ew ê çi be? ekîd ekê axê gendim çikim û erdê gendim çikim Axa Efrînê maç bikî ji ber ku axa Efrînê axake şîrîn e axake ku bi berdêlên giran hatiye avdan. pir bi heye cem Belê temaşavanên hêja beriya niha bi neh salan xelkê me bi darê zorê ji ax û wara xwe hate koçberkirin û xelkê me li ser rêka koçberiyê xelkê me ya Efrînê rastî gelek kend û kos bû rastî gelek zehmetiyan hatin lê piştî heşt neh salan ew îro careke din bi şêweyekî serbilind vedgerin ser cih û warên xwe bêguman gelek kes vedgerin êdî zengilê vegereke bi rûmet ji bo xelkê me ya Efrînê li ser çiyayê Kurmênc êdî ya rast êdî zengilekî wisa lê dide û pêvajoyeke nû ya vegerê jî dest pê kiriye niha jî mamoste Mihêdîn ew jî li gel me ye roj baş mamoste spas dikim ji bo vê derfetê îro sibeheke çawa ye ji bo we hûn diçin Efrînê سباهكي جوداي براستي سباهكا يعني خون بو خون بو جبو هر کس که عفرینی گو وگری سر آخی خو وگری ناف بیستانی خو ناف دارد خو وگری مالبتین خو تزانه او شهر و کوچبری يعني گرک مالبت هر هنگ لبدر که کتنه او جینا درفت که گرکی باش هم دبینن که هم جنوا بفترین سر آخی خو هم جنوا لوداره و کلیکی که جنوا شیم بدن لوداره هستن براستی ناین گوتن يعني عشقك عم نكون فيجن يعني ويا أسنى هندري مروف ده دكالي دركرني وان براستي بپیوت رناکی يعني عم نزاين چل پیشه ماي اللي بيجو ما دبيجن هيفين جلك لو دار الباندي مانا جلك كاس الباندي مانا چيا قشتي الباندي مانا الور ام هیوینه که ام بکار برم براستی او بلکه تشکی خمگین از ایرو خازم بیجم من هیوی دکر گو هیرو هنرمند جوان حسن تابم بیانه يعني او براستی او سترانا دگو زفستانا داوی براستی بو زفستانی کی داوی لی او دگو همی زکتاری از بیجم نا زفستانا داوی او رو خیرو برنه اما یعنی نواج نو بابا بکن eğer lo derece nû bava bikin te jî cil û bergên Kurdî yên ciwan li ber xwe kirinin ha piştî heşt neh salan dema ku tu biçî tu yê dîsa xebatên xwe yên sînemayê li Efrînê çawa bikî? چیروکی ما گلگ نبداوی نبود یعنی ام کوچبر بون یا ام نه کوچبر بین او هنر بیه تشک تر بیجم وک خوینه د جنی مد لاشی مد تاف دیگره ام نکم به هنرجیام بگم بگم من هرن هنر برنگ نوجی با آفرینم بلکه وی حسنی من نکنی بگو تانا ایرو
امبری هنری کان بم بیش بله گلکی سپاس کم جبو تمام سمحید نظام هری داویتی بخوازی بتشکل ببیجی که چه بیجم از بیجم راستی هم کوچ بربون با 7 سال 8 سال 9 سال نه لی ام تجاری نه پوش مامانج برکو اف کوچ برکرن لبهم بری و گلکی برهم گلکی تا سینورن چکری در روجاوا دا هاتن رو خواندن یعنی نه نمو گو ام بین کرد کی عفرینی قامش لو کس ناس نه گیش کوبانی کس نه ام گشتی نه ام راست ام تف بگرن و ام زان نه حل هر در کل روجاوا مالکی مای دوستگی مای اولی مای باش بو یعنی گلکی سپاس بو تمام سمحیدین بله تماشاوان هیجا او جی بوی آوایی بو او جی کسی کی چالاکه کود نف خباتین سینمای دا جه خود گره ماموسته محیدین او جی پشتی 8 سالان و دیگره عفرینه لگل زاروکین خواه لگل مالباتا خواه و جی بوی آوایی هستین خوانین سرزمین کو جاره کدن و بچنو و عفرین خویا دلال عفرین خویا شیرین جنوبا آوا بکن جنوبا زندی بکنو و اویدی و داره دست بر روپله که نو یا جیانه بکنو او و دستانه یا کل عفرین رو دایه و دهمان دمه دا صبر و خراجری خلق عفرینه او جنفشه کی درباسی نفشه کی دن بکن کو روژه کی جروجان هزن داگر کرهبون کو دخواستن تشتکی بناو عفرین لسر دکا دیروک نمینه لخلق و شروان و شهید و به بخشکرنا خوینا بدنا خوا ریل پیشیا و سناریوی گرتنو و وای ایرو دیسا زنگل و گرک برومت خلق می عفرین لید ده بله تماشاوان هیجا هیدی کاروان بسر هفداته خلکن کو جدیری که جی بین و داره لقامش لیکو هجمار وانجی 1300 مالباتن درباس که و یک لقامش دیمنن 300 مالباتن او هیدی گهشتن جمع هفو ایدی و کاروان بر بعفرین و بچه ایدی خون و خیال خلک عفرین پیکتن کو اول بندا وست روجه بون جارت کدن چاوی خوب دیتن عفرین کل بتن روز باش مامو توش کیجان گنده عفرینه بوی؟ مش قندي المنطقة عفرين يجي ناحية نفشة بالبلينة نفشة بالبلينة ناحیه بلبلی وی سر چاوان بلبل گله کی خوشوک ناوه خو پشتی 9 سالان تو دچی ناحیه خو چه هستتانه چه شعورتانه ایرو رو جوا عفرینه توی چه ببیجی؟ والله هني أمبر كيف خوشنا يعني بعدين ناس سوالنا زوني أمبرجري سر أم كسب سر آخا وأمبر كيف خوشنا ودسترين ما سر بلند نيجي على كل حال يعني أم زورس بوسو حمم خير غازي في منظمنا أمبنا دكن جم بقرا سر آخا سر يعني مالبات أخا سر ملكي أخا سر موالي أخا يعني ما دوكي أم بيخونك بيخالك مرة ضربز بينا سال يعني خونك خيالك مرة ضربز ما ينكر بيروجين ببينن بله پشتی 9 سالان كنت بتشي يكم تشتا كنتوية بكي ويت شبه كيف خوشة ما بر يعني بر باش بي لسر آخا ما بقر سر آخا بينا منطقية بكن يعني أم بجفي زحمتي في أو دارا يعني أو بين هنا دارن زيتونة بكن ويدمهن حمو زحمتيان حمو إيشانج خوا بيراتكن لا هول بس بنا مثلا بينا أم بينا يعني باي وداري بكن باي شاي خبكن قال لنا ولا خبكن تزاني بين الزيتون ورزي خبكن أواج مرة جي يعني بقي قتي أوك مزنا مرة بله تماشاوان هیجا دناوا کوما حیشتان یا خلق عفرین دا هجمارک خباتکارن چاندو هنر دموکراتیک یا روجاوی کردستان جهانه یک جوان خباتکاران جی ماموسه شیرین او جی لگلمه روج باش ماموسه سپاس کمش بو و درفت هون هیدی پشتی 8 سالان جاره کدن بر با آخو یا پیروز و دچن هونه چه ببیجن ایرو چه هسته آنه؟ والله
نزانم جرا یکم هم هستکی جدا جیان دیکن براستی جی هیجانه که هم عفرین پشتی 8 سالم یعنی ببینن جبو ما کیف خاشیه که هم وی جاره به شوازی ام تکارم بیجن ام فدگرن سر آخا خیال شهید ما هدیدی ام پیک بینن يعني ام تقص دفي دامين نقدا بلكي دانكن ام نكون حقي بدني راستيجي يعني جبرتو يعني نظام ازي تشنج ازي تشبم و يعني هيفيا من راستي يعني يعني امام لعفرني جارك دن يعني بكاربن بحسكرن كومي سر هفت ببن در دوری داره زيتوني جارك دن بکاربن جانا خوش بکن یعنی اویا خواسته که ما بشتی افقاصال و هلبت یعنی وگری حمی ملت ما و ملت سرکانی و گریس بی و هنه گوهارتنه که جدی بیچه کرن و دم پیش و بکارن يعني بتقارن بين ناف سوريا که يعني هر چاند هيا اگر چه دبا بلا با چاند زمان يعني اف تشتكي يعني تشتكي قريداي مروفة يعني كاس نكانو ما في انسان بستينه ل سروي اساسي جي امي چاند خاجي و زمان خاجي بپارزون امي حاول بدن د سوريا دا جي مسو گر بكن يعني اف ام سر في اساس هم جیان بکن و هیوی من پرمازنن کو افتش بکورن يعني بله گلکی سپاس بوده زور سپاس مامسه شیرین ایرو سبه که خوش به يعني قال ما هرم جزيرة راستيجي كواني يعني ام حميس كرن وقال عفريني كرد وصانا خدين اري يعني جبو ما يعني سپاسی تیره نکه یعنی تنی ام تکارم بیجن ام یک دستن یک رحن ارمان جمعه یک ام وگل کرد خودی الهفده در کبن خودی يعني هابونا خا يعني دوزا خام در کبن اف يعني جبوما جي سر بلندیه و امی به سر بلندیه جی بگرن عفرینی بله گلکی سواز انشالله جارا بيجي شاو ازو تنها الفيدري لقام شلون بهفدورا صحبتك انا العفريني لقوندا وصحبتك قال لك سباس شو تمام مستشيرين بفي اوايه تماشاوارين هجا وجي خبات كارين قادا تشاندل سراخ شورش روجاوای کردستانه او جاره کدن وکی کویج دیتی پیامک زلال و دیار ددن پش راستی و تکزیه لسر ویا کدن کو جاره کدن لسر آخا چیای کرمنج او خباتنج بو پیشخستنا چاندا کردیج بو پیشخستنا زمان و دهمان دمه فولکلورا کردی یا دولمند و زنگین او هر لکو داره دبن بلا ببن او خدمتک به همپاد بر پیشخستنا ويا كذا بكنو والحمود دوران او هر تم آلا كردية برزو بلند بهيلن بله تماشاوان هیجا پشتی 9 سالان ام بکیف و دیلان و ساز و داهولا خود چن عفرینه فوزی اوجی زاروکه که عفرینیه فوزی تو جدی چی عفرینه ایرو روش باش سواش گلکی سپاس تو ایرو چند کیف خاشی و تو چی عفرینه گلکی کیف خاشی باش فوزی تو چند سالی 11 سالی و تو صف چنده ای 6 صف ششه حتی ناتا بزمان کردی خواندیه دم بچه عفرینه جی تو دیسا حزی که بزمان کردی بخونی بله باشه فوزی تا ساز خویا جوان جی را کریه که توی سر ویس به لسر ریکا وگر عفرینی توی جمره چه ببیجی کرم که ام لدنگ سازا تیا جوان و خوشکو گهدار
گلکی سپاس فوزی تو هر بیجی بله تماشاوان هیجا اوا سازا کو فوزی لید دای اوا ریتمین و سترانا عفرین هات و خوما خوشه بله بوی آوایی جارت یدن خلق ما ودگرن سر آخا خویا پیروز و بوی آوایی جارت یدن جی و لعفرینه لآخا میا قدیم لآخا میا کفنار جارت یدن و چاند و هنر و کلتورا کردی و زمان کردی یه دولمند حتی و زندی بمینه افجی لوه داره پیامک وسا برز و بالا دبکو حتی امل سر آخا خواه به چاند زمان ناسمه و کلتورا خواه به سرفرازی و سربلندی بجین بله تماشاوان هیجا دایی کلمه عفرینی جی جلین خوین کردواریه جلین خوین چاندا دور عفرینا روجاوای کردستان لبر خوی ترنه و اوجی دچن عفرینه یاد روج باش صباحا و بخیر با تویرو دچی عفرینه چی کیجا گون ما جارة والله خمگینه جبر عفرینه شما خمگینی یان کیف خوش یان هر دو جبو شروانه خا جبو قصده خا هیرو همه سرکفتی بچینه عفرینه خا قصده ما کلاکه ما با یا پچه کلاکه ما با اسایشه کلاکه ما با و زاروکه ما شهید بی کلاکه ما با زاروکه تا شهیده شهید و دسته چتا داما شهیده ها اوجالان تو دایکا شهیده ادکه شهیدم و خالتیکا سه شهیدامه و مته شهیدم بس وی تو هر هبیاد شهید نامرن بجلی کردی اسکه داکم عفرینه و اسکه بجیم هر بجیش تارو عفرینا من دلبرینا من خمگینتا جبوتا استرا دباری مسترا خوینه دبارینم از هیرو از دلیم برینه دلی وی گلی برینه عفرینا من چما تو داگر کرن آگر بردا گندو باجارامه گنده ما شوتاندن ام کشبر کرن 12 سنه ام در کتنه ام جزیره را در کتن ما حلبه ترک ام چین شهبه ام هاتن راقه ام هاتن طبقه ام هاتن جزیره ما چما چه حقی خال ولاته ما هی ولاته ما دبه آخه ما داگر کرن ما چما ایوه ادر نکفج آخه ما چما حقی خال جمع تنه چو کتید ولاتی ما ادرجی ریوی رشه امیر داکه شهید و امیر دستی قلب بشه دجمنه خامه درج سر آخامه و از بم بيجي هر بيجي اشترى هر بيجي شهيد من شروان من از دیوام الرجوام شروان من شهید من و ربر من الرجوام سرکفتن دایکا شهیده کی دمت بچی عفرینه توی سلاف مجی لوی آخا شهیدان بکی آخا عفرینه آخا کوسا پیروز بخونا شهیدان هاتیا کالای آخه با کالای دایکا ما زمانه ما چند ما گی آخا مایا والا تا مایا اب زمانه خبر ندارم اب چند خبر ندارم بله تماشاوان هیجا و توان بگولا میدان که بهستیه جه کی گشتیاریه جه کی گله کی خوشه نهاجی دایکه که جوی گوندی بخال گلمه روز باش یاد تو ایرو دچی گونده خو تو چند کیف خوشی هست تا چنه خوش الحمدلله امکان گنده خو مالی خو ملکی خو كتشوف كلام بحر ميدان كتير عليه معلم الحافة بحرية والله هالمسيسركم ليه قال لك خوشة قندوا قال لك خوش ليه خوش باش هذا ازواج تب برسم بشتي 8 سالان جاري كم دمت بتش عفرين تشتكوا تبكي او تشبع كتشوف ام كيف خوش بنام كيف كنشتم كان قندي خو مالي خو ليه هنا جار كدن هر النافا دارن خوين زيتونة خزمت بك ان شاء الله ما ناف زيتونة جي ناف عرضة خوجي ناف ملكي خوجي ان شاء الله ما هارن نجيب بينا كيف خوش بات وساعة واقي خوش كاروان جي بريد كواز ناخذ ما بقرم بخير بتشن سلافي ما جي ببيجن جبو ميدان على كمية السلامة اهلا وسهلا سلسليما قال لك سباس بويا وايا تماشا بان نجات دايك كيج گنده
ميدان كي كتيبتي أو جنجي بقولوا وك خلق عفرين دبيجن ببحر ميدان كي تناسكرن جهك جالك خوشة جارك كدن خلق موي بتشنو لوي داره جيان جنوفا جش بكن جيان جنوفا زندي بكنو دس به بروسيسو پیواجو قوناخه کنو یا جیانه که برومتو سر بلند بکن بله تماشاوانین هجا به وی آوایی خلک مای عفرینه به دلخوشی و به سربلندی پشتی 8 سالان و دیارن سر جوهرن خوان هاج یک جره و برین کمبند عفرینه یا جواکی بریز ابراهیم حفتارو لگل مای روش باش بریز ابراهیم حفتارو سپاس کمش بو و درفت ایرو کاروان حیشتان یا خلک مای عفرینه پشتی 8 سالان جار کدن چن سراخ خواه هونه جبوه که چه ببیجن و اوه کودچن بگشتی چندن هجمار روان چنده يعني بري قدس باخفتني بكم فيسوي وقت بي صباح عزيز دسيردا از سپاسی جدل دا سپاسیا گلی روجاوا بگشتی دکم جکوبانه حیانی بدیری قامش تو حسکی گرکی لاگی ترباسپی درباسی عموده هر باجارو که روجاوا گو کانیبان کانیبین ایش عفرینیا پارو بکن د گوشبری دا 9 سال عفرینی گو او قصد شیرا کانین او ایشاجی پارو بکن امنها قافله او گو حیشتامین ام بریدکن جه باجار قامشو جه همو باجار جدیری گرکی لگه و نهال جه قامشو دست پیده که ام دشرین عفرین رنگین ام بیوینه چه قصا گوشبرین عفرین و گوشبرین سوری بگیشتی هر کسک وگره مالا خو جی واره خو جبرگو گوشبری عفرینی دید کس نبینه زور و زحمتی پر ایش داد د جنتی دا جیان بکه لیما نوکی باجاره ته نوکی مالا ته نوکی گنده نوکی تانا بینا زیتون ورته ابوی هر کس کی گوشبر وگره مالا خو باش از خازم های کجی شتناسکم یه ایرو دچن گشتی چند هجماری وان یه ایرو دچن و عجب جبر روز پیشی و تو کاروان هبن یان افدبه یه هری داویه يعني ام نكان ببين هري داويه لأما اف كروانا حيشتامين ايه داويه از دوي باوريه دا مجبرگو هنك مالبات مامانه هجمارك بچوك ماي هنك جبو تندرستي وان هنك جبو هين كاري وان هنك جبو تدي هنك اصايشا هندريني دربازي عفرين به سيامات عفرين جي داخاني دا سروي از هنك مالبات ماي بمينن اما ببي كروان ياجي هو صابچن از زانم اف كرواناي حشتامين بريد كافي 1600 مالبات عفرين باشا گلکی سپاس بو تبریز ابراهیم حفتار و ریوبر کمبند عفرینی آنجوان سپاس بو واجی ام بیوینه قنال روجاوا و جريل عفرینه و مرا مقابله کی چکی سپاس انشالله سپاس هر بیجین بله به وی آوایی بو تماشاوانین هیجا ایرو بگشتی 1600 مالبات دچن وسا دیاره ایدی و اف کاروان ببه کاروان هری داویه جبرکو جبریا و یکیجی گل کاروان چوبون وسا ته دیار کرن کو ایدی اف کاروان و ببه کاروان داویه جبرکو هجمارا ایدی یعنی یک گشتی کو دخواستن وگرن ایدی او وگریان سر جهوار خوا وکه که هنجی دیبینن لوه داره هیزن او لکاریه وان جیج بو پاراستنا کاروان حشتمین خلق عفرینه ریکار و تدبیر اولهیه ین تند ورگرتنه بله تماشاوانین هیجا دایی کلمه عفرینی دایی کلمه هیجا تاجن سرم اوجی لوی درن روز باش یاده ای روز بو سبه که چاوایا هندی چن عفرینه چند خوشه الحمد لله باشنم كيفنا كيف افتلنا عفريني ام ريكورو كونا دنرن ام پر كيفنا ملات ماجي بنده ما به الحمد لله فرم بله هونه بتشن سر آخا پیرو سر آخا شهیدا باشه یاده گاوا یکم كنت العفرينه بكي ويت شبع پر خوش به پر باش به پر اما كيف كان
هونه گلکی کیف خوش هونه جاره کدن هرن عفرینه زیتون خواه جنوبا گش بکن ان شاء الله قد تجتمعي قش ببي گلکی سپاس کم یاده جبوتا ساعتا واجي خوش بو واجي ساعتا وابر قالك خوش به بخير وسلامات بتشن بجيجن عفرينه بوي آوائية خلق ما هيدي ود جرا وجي هزن أو لكارينا وانجيش بوكو باراستنا كاروانا خلقه بكن جالي خوا تدبير و ريكارن أو لهي انتون دوار قرتنا دايكه كدنجل جلمه روش باش ياد دي عفرينه آره دارن عفرینه باشه ایرو چه هسته تنه چه شعوره تنه پشتی 9 سالان جاره کدن هونه وگرن سر آها خوال سر و آخه کو نزاروکتی خو همو بیرانین وال سر و آخه بون ایرو هندی ساوت دیار هونه چه ببیجن هم که چه ببیجن بعد اینها سلام دارن ونو حوشی ما خارو کری تایرل ما خستیه کو مولی ما خارو کری ام دارن هم بردارود مینن کو چه حق ما رو دوتی ما بچه موده ودگارینن اجی دخوزم ببیم وند ما ودگارینن گرک خودون لقل افرین الما بکنه و عرضه بو کل ما اینو کشین دوجی ام دارن ام بر قپیو ریدن الخونی ما خانیه و خراب خرابینه تشتک نمایی سال 2018 دما شهر دما کوه دما ترکیه دست بوی شری کرد و دما خانیه و ایران بونه آره ویران بینه هوتنا ونا چه کرنه اونا کاش دکن خرابه $1000 مدایی خرابه امیدن خرابه $1000 و دایش بکن هر نف خانیه خواجه بس ام هرن و خرابه خودان لقلی دکن اونا خودان ای بوف کلی منه حتی نکو ونا نیچش معرو کری بس خراب کرن و $1000 جی مدو و هم دفتن دارن خرابه هم دارن بله یاده انشالله هونه جار کدم بچن عفرینه هونه جنوبا عفرینه خوش بکن جیل بکن هونه جنوب را لوی داره دست به جیانه که نویا خوش بکن عفرینه سر خواهی من مولا واجی و واجی گوه کدک مدو واجی دو و هم بفتلن عرض بس ایمه به مولجی نگرک به سپاس بویا آوایا تماشاوانن هیجا دایکن مین عفرینی او دایک بون کو دگوتن ام دکارن بی زاروک بجین لی ام نکارن بی آخ بجین براستی جی خلک می عفرین گریدان کیوان یا عجیب و تایبت و پر جیاواز لگل آخوان هیا ایرو جی جارت دن وکه کوی دیتی پیام دایک کمیا جی چیای کرمنج چه گوت برا مال بچه برا تش بچه یا گیرینگ او کو ام جاره کدن وگرن سر آخا بله تماشاوانن هجا زاروک که عفرینی یا جوان بناوه مریم لگلمه او جی صف سه او جی تخازش مرا تشتک ببیجه روش باش مریم کاتویش مرا چه ببیجی؟ ای رقیب هر مای قوم کرزمان ناشکه و دانه تو به زمان ناشکه و دانه تو به زمان کس نبین کردن مرن کس نبین کردن مرن کر جینده به جینده بن قطنا کفن آلا کردن جینده به قطنا کفه آلا کردن وی تو هر هبی مریم تو بچه عفرینی توی دیسا به زمان خواهی کردی بخونی آره بله تماشاوانن هیجا دایک که می عفرینی یادن اوجی لگل می اوج بچه عفرینی تو دی چه عفرینی یاده چه ما تو دگری مزمانه عفرینه دگری مزنا خوشم من عفرینه از کی در کتم از عفرینه هستم رو خود از دگریم و از لنگه من ولو دواره من والله العظيم که من عفرین انا خوشم برا عفرینه اره برا عفرینه از جهاز دکم التي تو بما وازمازم بما عمري ما هبته السنه وقت تمن دريج بياده نگری ان شاء الله جارك كدن هنا بچن عفرینه هونه دی سال و داره جیانه که نو آوا بکن سر آخامه یا پیروز ان شاء الله پیروز یا رب یا رب یا رب پشتی 8 بله پشتی 8 9 سالان بوی آوای تماشاوانن هیجا دایی که کمه یا عفرینه به گمان او جی دما کو اب روندک جی چاوان تین خاره اب دهمان دمه دا روندکین کیف خشیه مزم آخه عفرینه موچ کم مزم عفرینه آخه گنده است که موچ کم از ده دو بیمه مازم بیمه پرچاتنه که کره من والله پرچاتنه
زوره زوره خلک ما عفرینه اف 8 سال بونه تفجی به حسرتا و کلیه بون کو بچنو آخا عفرینه یا پیروز جدلو و جهناو خواه ماچ بکن او جی بوی آوهی دمکو او روندک جوان چاوان تینا خاره او جی بگمان روندکن کیپاشیه نه روندکن سربلندیه نه که او جاره کدن عفرینه و گرنیاده توی هری داویه بخواستی بیتشک دمه بیجی ساعت خوش خود جوارزی بیانه گلکی سواس گلک سباسانه بخیر بچن بو عفرینه بوی آوایه وکه هونجی دی بینن تماشاوان هجا دایکن مین عفرینه خلکن مین عفرینه چه قاسیب آخا خوا گریداینه و او جاره کدن پشراستی و تکزیه لسر ویا کدکن کو حتی داویه او لسر آخا خویا قدیم او لسر آخا خویا کبنار بسر بلندی و بسر فرازیه که ماینده بجینو ایدی او دست به روپلک نو بکن وان حمو روژن زحمت وان حمو روژن چتن او ایدی لدوخه بهیلن بله تماشاوان هجا کیلی و ساعت مانه ایدی و خونوان پیک وره و بچن عفرینه دایکه که دنجی لگلمه دایکه مجی پشتی چند ساعت دن هونه بگیجن عفرینه پشتی 9 سالان چه شعورتانه چه هستتانه توی لسر عفرینه لسر بدویه و لسر خوشکبونه و توی چه ببیجی آده والله زي چه ببيجم ما إن هالصالنا هم در كاتنا جعفريني هم در كاتنا بحسرته أخو خانه حسرته ولاته خانه جبرگم هاتن هم در به در گارین هم وکید به ملت بگیشتی یعنی نه هم تنه ملت بگیشتی تعدی و ملتا چوبی قب حسرته مال و ملکه خو عرضه خو زیتونه خانه عفرینه خانه هم خریبنه چه قصابه به مرا نل ولاتی خوبه نل سر آخه خوبه مرا تم غریبه مرا دبی ام هرن ام هن ولاتی خو ام سری خودین سر کفری که آخه خو و ولاتی خو یعنی طبعا ولد خلکه و در بگاره جی چتره یعنی پری جی چتره ام جیشته دخوازن ساعت که پیش دا ام هرن بعفرینه خو گینن ام ولاتی خو گینن ام خو نکن یعنی جاش خورا وكيد به خونا كاتي جوه ما ولا ما خونا كريا ام بحسراته ولا تخونه ام دبن ما ام هارن ام ولا تخو ببینن عجب ام لوه ولاتی بن شعوره ما چبه يعني امه لهمبر و دارت زيتون راز وقت دبه عرض اخو خو كعنيت خو چبه شعوره ما لهمبر و چبه يعني ام وكيد به ولاته خو دور كاتنه پر زحمت و پر زور جمارو ما وكيد بيشتاد حرب دي كشتن دي ليدان دي ام جعفرين در كاتن ما نري اخو وكي قلتي اخو خو نري كل خون و ديمونة راشي بسر كاتيا ناقولويا وكيد بي اوربز كما كات بس ريكي خوتنايا و ام كي چبكن ياني تش دسته ما در نكات ام مجبور بين ام جوالاتي خوش اخو خو در كاتن بزوره نب کیفی مبی ام بزوره در کتن لوجی ام جاره کدن و دیارن سر آخا خو سر ما بلنده سر بسر بلندی طبعا سر بلندی ام و دیارن سر آخا خو ام وکید به دلخوشی به عشق امه و گارن سر آخا خو امه عرضه خو آخا خو دیسا شیم بکن امه دیسا بخارا چو انسانی که زاروکی که خدی خود تنابن اقنتیبه و آخا و ملکا و عرضا وک زاروکی که اقنتید به یعنی استویش وک ما یعنی وکید به دخوازه خدانه خو وگرن خدانه خو خدمت بکن لبن دارا خو زیتونی روینن آخا خو ماچ کن اولا هانا سر فیسبوک و سر داره هم دبینن يعني واكيد بدلي ما دشاوته بس ريكو خوتنا ما ام ببين چه ان شاء الله دي سامه وگرن سر خو خو و ولاته خو هم خوازن ساعت که پیش دا هم يعني وگرن
تماشاوان هێژا هوتە بووین ناسکن مامسە بەنگی عفرین ئەو ژی بخوایە خەڵکی چێ کورمنجە مامسە پشتی چەند ساڵان تو دچی عفرینە دەست پێی کە ڕۆژ باش ڕۆژ باش وەرە سعات خۆش بۆ ئەکیبێ وەژی ئەف بۆ ساڵە حەیشتەمین لێگەرەکە ئەسپاسیەوە بک ڕۆژاوە تێوی بتایبەت و توجار من نەهێلایە ون هەرتم بەرهەمێت بن و دەردەخست سەر تەلڤیزیۆنێ ساعتەوە خۆش ڕێز و سلااوش بۆ هەمی ئەکیبێوە ڕۆژاوا تیوی گەلەکە بسەرکەوێ حتا بێ ئالیکاریا منژی گەلەکە بسەرکەوێ ڕۆژاوا تیوی پشتی حی ساڵ وەکە ون دبینن ها وەرە هەرە کابیرا ئەس باوەرم حتا کو ئەم بگیرن عفرینێ یعنی 10-12 کیلومتر وێ هەبن ئەرێ و 15 ساعت جی هەنە لێ ئەمە نە 15 ساعت 150,000 ساعت عفرین هێژایەک و ئەم خۆ وەکە بەرخودێر بوێ خویا بکرد ئەس سپاسیەوە دەکەم پشتی 5-6 ڕۆژ هەفتیەک خودێ زانێ ئەمە دی سەوارن چەند ڕۆژان لە عفرینێ دیمینی بەرنامەیە تا لە عفرینێ چ دەبە نها نەدیارە هەڤال ئەو نات بریارێ ددن لێ ئەس حەز دەکەم دەم درێژێک یانێ لور بمینم بەس بدەستێ هەڤالایە ئەسپاسیەوە دەکەم بەڵێ کام تو لەسەر ڕێکا ڤەگەرە توێ سترانێکیژی تشێکیش هەمە بە چەند گوتنا بە کورتی هەمە ڕەشۆ ڤەگەرە عەفرینێ کوردۆ ڤەگەرە عەفرینێ بەرینە یار دەستینێ وەڵڵا ئەمێ دەفنێ نەیاران بکەن بەل قوندراخوا دیرۆ ڕۆژا چارشەمەیە دەهێ هەیڤا حزیرانەیە فەوجێ تالیژ ji muhacirê êko ji Efrînê hatibûn li Qamiş li Hesekê dieyîşîn ev 10 salê wan wê vegerin mala xwe 1700 mal nêzîka 1700 malî ye ew malbatana wê vegerin malê xwe înşallah bi selametî û eman bigihêne cihê xwe. Fewcê dawiye jî Efrînê Ama wekî di ê serêkaniyê hene ê şehba hene ewana jî di wextekî dide em ê wana jî vegerînin. Hinek mayên li riya hene bes ew mayên xilas bin înşallah bên paqijkirin em ê wana vegerîn. Tafîla dawiye êdî xilas bûn elhamdülillah ehlî Efrînê tev de gîhan ji malê xwe bi selametî li wê derê dieyîşin ti mişkîlet hene ye înşallah. ev retlê dawiye vegera Efrînê hejmarekê niha bûye nêzîkî 8720 malbat êdî hejmarekî wisa bûye lê hîn hejmarekî 1000 û nêzîkî 200-300 malbatê me mane ew malbatê mane jî zarê we hîn di nav qewatê eskerî dane di nav asayîşê dane li virê ji bo rewşa aborî li vê derê hinek mane lê dema pêşta daxwaziya we hene ew jî bizevrin lê wek retil ne wek malbat çi mişkila wenînek çi wextî dixwazin vegerin Efrînê lê wek peneber êdî ev retlê dawiye mesela penebertî Efrînê li vir êdî bi dawî dibe. Ne her kes li benda vegerê ne tenê girê spî û serêkanî û reqa hêviya me û daxwaziya me ge hemî miletê Sûriyê li bajarê dîtir jî peneber bizivrin bajarê xwe. Lê mesela çûndina serêkanî hîn meselekî emnî heye, meselê mayîna li wê derê heye, mesela paqijkirina mayîna heye. Em naxwazin piştî hewqa sal ji penebertî bizevin ser axa xwe û qezak çêbê zirarekî bigîje insanên me em dixwazin piştî hewqa sal bizevin ser axa xwe bi selametî bizevin. Na mişkila Arab û Kurd em mişkila êdî ji hûlê radibe. Niha ê Efrînê jî dizivrin di nava de jî Arab hene û ê dizivrin serêkanê jî di nava de Arab hene. Çawa ji Efrînê û serêkanê penebertî çêbûye ji Hesekê û ji Reqa û ji Tabqa û ji bajarê dîtir jî penebertî çêbûye û xwedane milê serêkanê jî xwedane milê Efrînê jî înşallah niha ew jî dizivrin ser axa xwe dizivrin bajarê xwe. بله تماشاوانên hêja bi vî awayî bû me ji destpêkê ve heta dawiyê
رومالا وگرا کاروانا حشتمین یا خلق می عفرینه کش 1600 مالباتن پیکته مجوارا پیشکش کر به وی آوای بو خلق مجاره کدن پشراسی و تکزیه لسر وی اکید کنکو او لچیای کرمنج لدشتا جومه لآخا عفرینه یا بخیر و یا ببرکت لو داره دست بجیانه که نو بتن بگومان وگرا لعفرینه دهمان دمیده نشانه و سمبول وی که اکو و جاره کدن خلق مل و داره دست به پروسس و قوناخ کنو یا برخدان و تکوشینه بکنو و جنوبا ولات خواه و جنوبا عفرین خواه خوشو و گشت بکن سپاس گوجی لما تماشا کر هر سرفراز و سرکفتی ببینن بجا عفرین